Manastir Vitovnica je pravoslavni manastir koji se nalazi na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi u istočnoj Srbiji. Manastir je dobio ime po istoimenoj rečici na čijoj se obali nalazi. Manastir je podignut krajem 13. veka kao zadužbina svetog kralja Milutina Nemanjića. On je 1291. godine nedaleko odavde imao jednu bitku. U toj bitci je pobedio i u znak zahvalnosti je podigao manastir Vitovnicu. Manastirska crkva je posvećena Uspenju Presvete Bogorodice. U neposrednoj blizini manastira se nalazi i izvor Svetog Jovana, za koji se smatra da ima lekovitu moć. O srednjovekovnom periodu se ne zna mnogo. Iz turskih popisa znamo da je manastir plaćao veliki porez. Istoričari smatraju da je bio u dobrostojećem stanju, čim je bio u stanju da plaća tako velike razreze, i veliku obnovu doživljava početkom 19. veka, kada je kompletan manastir obnovljen, kada su podignuti novi konaci, kada je iznova freskopisana crkva. Velika stradanja doživeće u 20. veku. U Prvom svetskom ratu ovo je bila bugarska okupaciona zona. Oni su ubili vitovničkog igumana Isaje Bogdanovića 1915. Zatim su od komunista postradili naši monasi, ubijen je iguman Mardar Izraković 1944. godine, i nakon Drugog svjetskog rata kreće nova obnova manastira. Manastir je doživeo najveći napredak u periodu kada je iguman manastira bio otac Tadej. Oca Tadeja smatraju jednim od najcenjenijih duhovnika novijeg vremena. Njegova mudra rečenica "kakvim se mislima bavimo, takav život živimo" je postala vodič mnogim ljudima. Manastir Vitovnicu treba vidjeti i osetiti lično.